fatu manu tato e kalisia foi po tato mafutanga le fia. O le o tifulu le o tato mafutanga po tato cell groups. Ia e pea na whaawawina le fia. Ia se o tato talo le lilo mato tuanga le mela ufio. Awa onga lo mato li ina e whaawawina ilo whingalo. Whata waina ma ia whapea na o ina mato tangata whalengalo. Ina ia mato tua ma ia fulinga ila ufio. A matala ufio whaawaulo lava i ingalo mato tua e a watu pe o watu la ufio. Pe a mai ana ne whamoy moy. Vi inga ia te oila lo mato tua le ona o Yesu. Amen, amen. Ia ole, vai aso lea ntene, ia sa tatu tatanoi, ile asal Pentecoso. Ia ma wala le ngang whafteto whatalo whatua ili tatu e kalesiam tatu maftanga valtu spai ia fiafi. Ina im whaipen tatu so tai i lungo le nei tulau, ia au tatu vava ia tui leli i o Yesu ke riso malona to e fia mai. Ile nei la fiafi la tatu talanoa, ile Papatisoga le ngang paia. Le sa tatu tatanoi vai aso lente nei. Anga ile aso sa le Pentecoso. Po le fio mai le o le na fola ina po le fisosoani. O le anganga paia le. A le fiafila nei. A la tatu tatanoa. Ile te, o sea, o onga foi mo tatu ngā ruenga ma le kale. Sia po e foi e maua mai ile nei whasa langa po le nei tu lau foi lo mwhai o nei mai mō mai ai. Ia le ai, wha moi moi lava. Ele o se tau mawhai ina ia wha iloa se kalesia po o se tūlanga whapea. Pa wale mea o le tātou wō i le fionga le atua. Ia o le tātou whawai moni lea. Wa o le kalesia moni au Yesu ke riso lava lea. Ia ma le kalesia u whapea o na whaamamaina ia le toto pa i o le tātou li whaora. A le nila fiafi la tātou tatanoa pe e lima ni vaenga la whapea tātou tatanoa e whatau le Papatisoga le nganga pa. Ia memo mua. O onga nei, po whitalenga nei, o whitalenga la valeli o Yesu ke riso whatau i le Papatisoga le nganga pa ia. Lona lua, o i tu ainga Papatisoga lo whapea o na tāua po o lo tāia mai le fionga le tua. E pe o na o ina mai lantus pa ia. Lontou, o le tautala i ngana ese. O le ulua i whailonga lea o le Papatisoga i le nganga pa ia. Lona whala whapea tātou talo im tau whamanino whamamnama le tūlanga o le tautala po te talo inga ngana ese. Ia marvaenga lona lima. Ia o le tāua le Papatisoga le nganga pa ia. Ona le Papatisoga le nganga pa ia pi o se tasi nei o onga. Tele lava na ese ai tau fio e kalesia ia mawhaia onga fo. Whamaia nisi o Papatisoga le nganga pa ia. Wana ole vai taimi alea na whapeo na fo ia i le rua i e kalesia po le sa na whamanatu i le vai aso lente nei o le sa Pentecoso. I le te leonisia o onga e whapea. O manatu o le tautala i ngana i sese. O se mele o se me mai le tu, o le mele o se me alti apol. Ia, o se whapea atua. O le fionga le atua tatou te o iai. Ari eloi. Tatou te o ia le tatou whawai. A ua foi la, o nisi nao manatu, e le whawai e lungo le fionga le atua. Ai o lo tau whai alti apolo whaasansanga tau mai. Ina e whapea o na whitotoa e le tino koeviso. Ina ia lato le mawai le mea na wholofola ina ma le mana o lo ua whapea o na iai nei mo i lato o e wala au le swafole o i Yesu Keriso. A ua foi la, e le mana o le te apolo e te o atu i le manu malo ma le malosi lea wa uma le wholofola ina e ala le mana o le ngāpa ia. O le mana malosi le mwhai on tātou mōli mawai, e mwhai on tātou tāla iai. Ma tātou launga toi fo il tala lei i le li o Yesu Keriso. Ia mataita ina e fo i tātou i awala mawaenga me whai ono tutupo e whai longa wawenga e pe ona wholofola ina mo i tātou. O tātou ngā luenga fo i le worship center ia po le o ngā tono tāpo i ngai whapea. O lo i tono anga o ngā tāua. Ia le a o onga le o le Papatisoga i le ngāpa ia. E ui lava lana tele vaenga i le nei vai tau. Inisi fo i o e whapea na lātou moli mau ese pe le o tāo fitutusa iai. A o le tātou e kalesia lātou o lo whapea na o uinai i le Papatisoga i le ngāpa ia. Pe taila ia tātou i loa la le aila o le mea tonu alea e aona wha malamana maina.
o le fo ia onga o lo fa tonu ai o lo fa pe ona I tonu tato ngaluenga male ekalesia ina I manino ai ona taufi es al tato wangaluenga le ai o lo fa pe la mon taton I le Papatisoga nei a le Agaga Paia o la tato wa ai la e fa maunia la ia mai le fionga le atua o onga fo ia upu mulmuli ia le li o Yesu Keriso ai le ia fio ia lang le ngaluenga momua o le fai upo fa ile lima fa mai sa fatasi o ia mai la tau ona so o ia le tal no ia mai o lo fa pe ona la tau muli atu ma fo ima ma avea mai o lo fa pe ona fa tu tua ia o onga matala inga le o Yesu Keriso feta la tu le o ia te la tau ia le tu o Yerusalema ai fa tali le mena fol ina le tama o le mele na fol ina o le Agaga Paia le mai wo to fa longo mai ia te a wana papatiso ina lava Iuni le vai peitai e papatiso ina o to le Agaga Paia e le tele ni aso va mana tu e fast fulu aso ia fe afio e le li Yesu Keriso mai le taimi na to tu mai ai le ala fa mai ai e le tele ni aso vai lona winga la le ala na fatino ina a wai limas fulu aso le fata ia ila so le pentecoso e se fulu aso la ia na avena ele le lang ai a wina mai lola ia le Agaga Paia le ala fa mai e le tele ni aso vai ia le ala atu falangolongo mai ai o upu lava le li Yesu Keriso falong fula le mata upu mu lava o mata ule ngalonga fa upu valu ali loy ai peitai o le a maue o tau o Yesu Keriso lava le tala no mai amen le a maue o tau le mana pe a fio ifo le Agaga Paia I lunga ia te o tau fai o tau mamoli mau ia te au Yerusalema mai utaia umalava ma Samaria e o lava I le tuluinga o le lalolangi. Le mana la le na famile li Yesu Keriso. E o folo I lunga ia te oto. Ma fai lo na tu fai nga luenga le o le tala ia tu se ia o tuluinga fa mai amata mai Yerusalema. Utaia o Samaria. Se o tu malava tuluinga lalolangi. Ya o tuluinga ne lalolangi. O Yerusalema matua mama o I fo ia so fa beata I Yerusalema o lunga le lang. Ai le la lalolangi le. Au tulu ingana o vai ngai mamao mai la I le mena amata mai le tala lele. Pe lana fa mai al tala le Yesu Keriso ma rekos fuma leona. Fa mai e muli atu fai longa ia te oto. O ai e ona upu ia upu le Yesu Keriso. Fa mai fa mai muli atu fo ia fai longa ne ia fa tutupa e te tonu ia te ia. Fa mai e tuli la tau te moni lo ingoa. E tautala I la tau inga ngana faupo, ngana ese la lea, mantua la lea. Fa mai nisi e o mon mau. Le mele tautala ngana ese o me fa te moni le ai. Ale fa mai tutuli. E tutuli ese te moni. Aya, au fai longa le muli atu. O fai tafo neva I tau. Se o tatou su e fai longa. Le o fai longa e muli mai ai tatou. Aya tatou lo le mana le Agaga Paia. E tutupo va venga ma fai longa. Ai sea, a wale wa e tatou le mana lea. E tutupo I va venga. O nisi e fa pe tu di mo sa I solo ni fai longa le. E le so fai longa tatou. E muli mai fai longa ai tatou. Per nei le luka na lusfo fa so mai. Le fetala I tonu lava Keriso. Yeah. He specifically says, it's out tala I lato. Inga ngana fo. Ngana ese le? O ila le fa mauni ai. Wa le fa mai e o Yerusalema fa tali ai. Le la wa ye la ye le awala le o fola. Ma le la fa tonu ina. Le la o tonu. Le la wa ye nei la. Ye la Agaga Paia mai ta tolu temine wa le o mana fio mai. E pe lantala na fai le luka e lusu ma fa fu maleva mai fa auta foi o te awina mai ate o tou le na fola ina lo ta ma. Mai o ia foi o le afa apea ona ia te oto ai o tono no foi Yerusalema se ia fa ofuina o tou I le mana mai lunga le mana la le mai le langi fa mai fa ofuina la e te pea vai me lo ofule o le mea te alua e fo me lo ofule e le fa pea o te alua tu la oso la taval ona no fo le ofule ai aluna ho le ai so se mea te alua e malo e fa pena fo la fa unga le mana mai le Agaga Paia so se mea la vai te alua e iei whaatasi mai ate o ele mele a wa le Iuni le su lima lusu o lono fa mai ele upo le li o Yesu Keriso a ma liu mai la le soani o le o te awina mai ate o tau mai le tama o le Agaga le tupu mai ele upu moni mai o le maliu mai le tama o ia lava le e moli mau ia te le la wale o to ye nei Yesu mona au so
A o lea la ua fio mai le nganga pa ia. Wa le o toi tala noa pe wawa ai atu le li o Yesu ke wiso le sa lato mafuta. A o le ua tala noa sa o le nganga pa ia le wa ia fata si mai lato. Amen. Ile ta ua le ani loi. Ile awala le a tato wawa iai. Ina ia manina o le Papatisoga le nganga pa ia. E tolu ni tu ai ngā Papatisoga lo fa peona fa manino mai e to tono le fionga le tua. La e whanongolongo iai, i vaenga i e tolu po Papatisoga ia, o lo fa ilo mai, o lo fa pea fo fa momoina. E ala le fionga pa ia le tua, o lo fa peona lima te ina i tātou. Amen. Ia e tolu i tu ai na Papatisoga ia o lo fa manino mai tuspa ia. Amen. E ai isi verses ia pe lai refer ai i le situ ai nga Papatisoga, but e tolu lava ia mea sinina tau. Amen. Amen. Nga i e tatou a onga. O le winga le upu lea o le Papatisoga po le baptism. E sama le upu e leni o e whalili wina whapea immersion. Po o le whaatofu. Po o le lolofia. Po le tūlanga le o whaatumulia. Amen. Yeah. So o immersion, pio le pe wa whaatofu. Pe wolo lomi fo le la. Lomi lalo. Amen. O le winga landa whaperitania wha Samoa, o le upo le Papatiso, o le siona winga landa lua, o le admission, po o le whaofia, po o le talia. Amen. So o winga lana, o le upu lea Papatiso. O le Papatisoga mua, o le Papatisoga i le tino o Keriso. Ua avea i le tangata talitonu, ma talii, ma whawhine o le atua. O le atua. Amen. Ua iai ma le whaupunga whapea. Ua whaofia. O talia ina. I to tonu. O le ekalesia. Ekalesia. O le ainga o le atua. Amen. O le Papatisoga le na. O le tūlanga le tupu le teimi na e sala mō ma talia ina i le whaolatanga. Amen. E ala ia Keriso Yesu o le alo le atua. O Papatiso ina i tātou i le tino e tasi o le tino le o Keriso. Amen. Vāwea whaita watu o le momoko nito sfuru lua foi upe sfuru tolu, sfuru wha, lufu fitu wa ese mana ia. Amen. A wā foi o le anganga e tasi. Amen. Na Papatiso ina i tātou i le tino e tasi. A wā o le tino e leo sei tū tino e tasi. Peitai o i tū tino e lasi. Foi upe lufu fitu a o tou o le tino o Keriso o tou mai tū tino taito o tasi. Ia e malakala tia tolu le fa ipo lua ono ma lua fitu. A wā o atali i o le atua o tau umalava i le whātua i a Keriso Yesu. A wā o tau umalava na Papatiso ina i a Keriso ua o tau o ofu i a Keriso. Amen. I o le Papatisoga lana i le tino o Keriso. O le Papatisoga lona lua, o le Papatisoga le vai. Lena Papatiso na ile o Yesu Keriso. Ile vai o itana. O le whailonga leo le salamo. Mo le whaatuatua le tangata i a Keriso Yesu. E whai ale la uwhenga ruanga. Pe whai le whai au. Mai lato tai o e kale si le Papatisoga le. E pe o le whaatinoina fo i le tato ngā luenga po le tato e kale sia. O le whaatofu le vai, e whailo ai, ua e oti i lo wolanga tuai, ma ua e toi tū mai te o langa fōu ma le manu malo i a Keriso Yesu. O whapea tu e te oi, o le Papatiso fo ia, o lewa fo ia ana, ma tau lia se fo me fo ine whai tato e kare sena amata mai ai le, whai fo lele, wha tutulu le, ia o le whaingala le o niso e kare si o tato, o le whaatofua, na Papatiso o le vai tafe o i fefo i si umu i nasa tongtongi sa matou si te whaalongot si me ese i la ngona sa Papatiso i matou ai ngata te fo i le autalvo mo Keriso le vai tau o matou la iti fo i le sunga le matou te i ata vale matai tai fo i le au nga le tua i londa te ia mai fo i o matou mo matou lang ia ma va ai fo i le fionga le tua fa peona ona whaatinoila Papatisoga la le o i fo la le fai mai i fo la le tala le
Paulo le kalesia Roma mta po ono nga le lua nga fa putol ma fa e fa pe fa mai tu te le lo e o tato ni uma papatisoina ya ke riso Yesu na papatisoina lava tato ilon maliu fa mai fa ipo fa mai o le nei o tatanu fa tasi tato mai ile papatisoga ilon maliu ina ia tato sava valia ile ola to fota ina e pe on to fa tuina mai ke riso ne e woti ile mamalu o tama o le tanu mia la le pesa e whaafunga mai le mele sata no tuai foia ye loi le mele ma tuai whaatofu ai la e te whaalonga tunga le te mila le wale foi whai tono tatonga luanga ma le kalesia e matua le mawhai ana te talilo i mata o tangata le aisa o e langona se langona fou mai a te ia de la e whanonong mai e lua paptisonga ia le u umana na talno atu o le paptisonga le tino kewisa Papatisoga le vai ia le vaega le tolu ia le la faamatalaiina atu e tina ia e loi Famaia se tasi whaia o ngā o le papatisoga le vai is like a public ia whaalauilo atu lea e lau i tele i tangata confirmation i oe o le tangata fō ia ke riso o tanu mia me tuai le o langa tuai a o whaafouina me uma pe lava o le mama whamai o le mama e tau a tuai le lalo langi ia le ua e o a o leo whailo ahinga ia pe lava o le papatisoga i le vai Amen. pe i whailoa tuai tangata o lo o moli mau ia i le ai o tangata fō oi Amen. ia e ono ke riso. Ia o le papatisoga lona tolu, o le papatisoga lea i le agaga paia e pei an tatou talanoa ai foʻi vai aso tuanaʻi. Lea la na fio mai lo le agaga paia na luega e lua fai upe fā. Amen. Lea na tatou talanoa o le immersion, o le lolofia, o le whaatofu, o le whaatumuina. O inga umana o upu Samoa whaamatala i papatisoga. Whamailenga luenga i lua whai poe wha. O whaatutumuina fo i la tau le nganga paia. Wa fua ai o na tautala i ngangana ese. Pei ona fo ina mai i le nganga o le ngangana i ate i la tau. Ai maa nega fo i lava le luka le wha. Whai upe tolu, luka tolu whai upe sfulu ono. O lewa sili tangata ia Ioane Baptista, oi. Ai tali Ioane, whaapea atu, o au nei, le papatiso i ate o tau i le vai. A o le maliu mai, e sili o ia i ate au. E lea o ngā hau ona tatala le nonoa ona se e vai. O ia lava na te papatiso i ate o tau i le anganga pa ia ma le afi. Amen. E se le manino ala ai whafonga mai nei. E le ia se a foi se mata o si silipo se o onga taua le kalesia o whapion tau whai mulmuri atu. E a mai sa o a mai le fionga le atua. Mai wha maonia mai foi mai le fionga le atua. O le vahenga lon tonu le atato iai. O le tūlanga lea, o le tautala i ngana ese. O le ulua i whailonga le papatisoga le ngapa ia. Pia foi ona whailo atu. Ia e mau ese a e kalesia mte tonunga pita iane o onga ne safa pe le o te momole wa o ina tatou e kalesia ia o onga ne pete iane ona o vai taule ne o vai taimi na fio mai ai pe na awina mai el so ne le ngapa ia le ua au mai le so pentecoso ila le o mana ia na toi fa e mo to ape toi fa manatu atu au o mana o ina tatou mai tau ala me ia o le ulua i fa ilonga it's the initial evidence. Amen. O le lo fa longa la le, man to foi la le fa mai lo le ia le ngaluanga lua fa upo fa mai. Wa fa tu muina fo ila tu le nganga pa ia. Wa fu ai ona la tu tala mai nganga ese. E pe ona fo ina mai le nganga o le nganga ia te la tu. O le mele no fa tu oi e fa tali le awina mai fa o fo ila tu. Ele fa pe atu. E o e fa te tali fa na fo wina o le ai. O leo ina ia whapeona la tau maua le mana ma le whau unga ai le ngata i le o le whaasino manga le nganga pa ia ina ia la tau au onai ma mori maua tuai e tusa ma le whina ngalo leli le ala wha mai wa whaatutu muina fo i la tau le nganga pa ia e le ngata le se laulos fulu lea matu lea nga se laulos fulu lea na mata mai ai po lena la tau talia ina le fiu ma le nganga pa ia le aso pai le ngata i lola ina ai fa mai le ngata in fa tutu muina i lato ai fa mai wala tau tatala me mo fa tutu lona ruolo a mata lona tau tala mai ai e pe on fo ina mai le nganga le ngana
Ele o le ngana fo ia tu ia te o ele ngana. Ele o se me fai e tātou. Ele e lo le ia ele nganga pa i o le atua le ngana e watu ia te oe. E whetau le ma lo tangata ma i te tonu ai loa ia te ia. Amen. Ia. Pe ona e vai ai mai. Le ai, le fo na wha maonia ina ua ngai la au so. Ma ua wha pena o atu la ainga kone li. O ele la wha longolong mai foi. O tangata ne le o tangata o la lava e whai ala tau ngā luenga ma wha ai atu le atua. Ai ina ua wha pena la tau wha longole o onga la le. Wato te lea tangata o levan whaoreina. O le lava e ngata lava i wana o le tali o le li o Yesu Keriso. Ai le o atu la le si vaenga lea. E matau ti atu la ele na o tali o le li o Yesu Keriso. Al so soani la le wa awina mai. O le nganga pa ia waia i tātou eo o mai nei tu asu. Ngā luenga sifuru ko i poe whawha. Wa tautala atu pe teru i nei upu. Ai a fio ifo le nganga pa ia i latou umalawa o e o whaalongo le upu. Ona latou matua ofo lea ina ua le lingi ifo ina u ese. Lea lofa o le nganga pa ia. Hallelujah. A wawa latou whaalongo atu ia i latou wa tautala mai i ngangana winga ese ma vivi i atu i le atua o le a inga leo Cornelio. Amen. Fa minga o whaalongo wea ia. Tau tatala lo ngana ese ma vivi i lo i le atua. Lea le wala e whamaoni ia. E le ngata fo i le ina wo atu ia. Ia le tala inga fo ia ale au whainga loenga i Efeso. Fasile atu leo Paulo le kalisi Efeso. Fatu le ia e tala Paulo. O papatiso ina eto le nganga pai. Ai whamai tala. Sile ina papatiso nga Ione le vailen papatiso ina i mātau. Le langa whamai e lola ia whamai le ai mātau te le i whanongo lava e pe iaise a nganga pai ia. Mai on whatu le o ia te lātau. Pe ana papatiso ina o tūlai lea o whamai lātau. O le papatiso nga Ione. Whaalongo i lātou. O le papatiso ina lea i le suafo le li o Yesu. O whae atu lima foi e paulo na lima ia te i lātou. O na oi leo ngā pa ia te i lātou. O na tautala le ngangana pa pewhitane ane i lātou. Pe to a se fulu ma le lua i lātou. Amen. So na Efeso, ia. O lona whaamaonianga ia. That o le Papatisoga i le nganga pa ia. E gai le whailonga lea. O tautala nala a ngana. Eses, amen. A wā, e gai tangata whaapea mai latou loto. Oi, le na Papatisoina o le nganga pa ia. Oi, whawhena e loa. O whaalongo atu pewa. E se lava o la mona, me whapea mai, i o whalu atu o, pe o tangi lava, pe, le ai la. E lea se tangi il mele? E le Papatisoga na le nganga pa ia, o le nganga na pa ia tu ia te oe, ai o le Papatisoga lava i le nganga pa ia, o le whailonga lea, initial evidence is that you speak in tongues, o lo tautala le nganga ese. Ngana fo le fetala me Yesu. O le mena na fa, o le Papatisoina i le nganga pa ia, le auso i Samaria. Amen. O ngā luenga na malu fa i pasfulu fa, i pasfulu fitu, wa whalu fo i lau apostolo Jerusalema. O talia Samaria le fionga le atua. O na lato au wina atu lea, o Peteru ma Ioane ia te i latou. O mai fo i la ua, o na tatalo lea mo i lātou, ina ia maua i lātou lea nganga pa ia. Ona po ia, e le ia fio i fuai o ia, i se tasi o i lātou. Wa na ona Papatisoina i lātou, i le suafa o le lii o Yesu. Amen. Ona lafa ae e atu lea o la ua lima ia te i lātou, ona maua ai lea e i lātou lea nganga pa ia. Amen. Amen. Ya wewa vaila ele ngata i Efeso ele ngata i le ainga Cornelio ele ngata fo ile o forfolanga le salalus fulu le sai lunga le fiafe ale fo failo ma ile fo o Samaria ele ngata na o le fitala o le na fita ya Paulo maleli o Yesu ne o Papatisoina le nganga pa ia malana tau tinonga ile tau o tautala inga ngana ese le mau mai le tusia ngaluanga e iva al fa mo suma le le fa mai o nalu le Anania wo luatu le fale fa atu foi ona lima ilunga ya te o fa pe atu lo uso saulo wa una mai o le li o Yesu sa fa ali te o le ala na esa wai ina ia to va ai ma ia fa tu muina o ile ngapa ia amen pe on pa o le mesa ina iona mate pesi ini una on to va ai lo le o ia o tu foi ilunga ma o Papatisoina o tautala neila inga ngana ese a wan foi la o le wa fio le nganga pa ia le ma o fo ia le nganga le ngana
e mawhai ai ona e tautala mai ai mantua fo ilai ai e lena o se upo o le ngangana e pia o le tatu ngangana sa mo le tala no atu ai e iai fo i upo e iai pala kalafa e mawhai ai ona e mamalama i se me tau wha mamalama atu awa awa pena al tasi le upo fo ile le tau mwhai tautala ngana e se ia e leo se ngangana le mena na o se upo a amen sa o te mantua fo ile si vai ngana sa o fo le teme o le Papatisoga tautala ngana e se ia sa isi lo matua leo te le lo pena mantua sa isi fa ia ongo fo isa whalongolongo ia ia fa mena na sa ua fo ile le ua fa ia tautala lo ngana e se o mal fai te talo ia na fa le lo matua le o yo te talo na ai ei lo e a mata i le whangangana ino oi ai ona watoile ngana le mama failona e te talo ai amen ela le whalongolongo le wala le Awai, umaloa ona maua e oe le Papatisoga le Amen. ngana e ala i lo tautala mai ngana ese ona muli ane lea ona wawhaia lea ona e tatalo whaonga lau ngangana lea e te tatalo ai Amen. le a whaia o talo sanga awai alu atatu upu fo i lele fa Samoa, fa Britania, ai alu uma, ai o le tatalo ngana ese o loo e whaatanga le anganga o le atua o loo a fio i loa nganga amen o loo o ia o loo sosoani atu i tatu tatalo ai ele yo o la tatu i le mea mulmuli lea whapena ino sosoani atu ina Italia le Papatisoga le Agaga Paia matalo aia pasta le uli mo tato ai ole tahua ia ina ia loa e maua loa o le Papatisoga le Agaga Paia then you can pray in your prayer language yes o le ngana lea e te talo ai so ni atu le nganga e te oe awa le Roma e valu o lona whai upe lus furu ono o ia lo tala no ai Paulo whapea o le vai vaina leo tātou tātou te lei loa ona te talo ma le tusa ai pei tai o le anganga e sosoani mai ia i tātou lo mai vali mo ono e whapea fo i le anganga sosoani mai i lo tātou vai a wā tātou te lei loa mea tātou te ole atuai ma le tusa pei tai o le anganga e whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai ona tala ina. Notice that. O le oi. Wai alu wale ngana foi lele atua uma upu la tua uma le uma foi ngana ia upu ia lawa tai te muli lava i le te inga le Agaga Paia i lau tatalo le oi le pe te oi foi lele le malama o tatou mawhau o lo malama le le tua fa mai o le su e loto o le atua lea, o sina fia e ia le fina ngalo o le anganga, a wā o lo whautua o ia, le Agaga Paia lea, o lo a mai upu, e whaangangana i tātou tatalo, i le mea lilo le tate le malama, Alleluia. O lo a whautua o ia mo le au Paia, e tusa ma le fina ngalo o le atua. Hallelujah. So lala e whaine, e se le tele o testimonies, i le tūlanga lea, i le tatalo lea, le wha mai Paulo le mawoko nito, e se furu whawha i poilua, a wā o le tautala i ngangana winga ese, e le tautala i tangata, e le tautala i tangata a o le atua, a wā le ise langona, ai tautala ia, i le anganga, i me lilo. Amen. Divine secrets. Hallelujah. E lilo ia te oe, ai le lilo i le atua. A wai fe so tai mai, lo na anganga i loa anganga. Ma fa ai loa mai, e te talo ai. Te le te tai malama, alo sila fia le lei e le atua. O le muka ni te sfulfa, a wā a whai o te tautala i ngangana winga ese. Ua te talo ai lo ua nganga, a ua le fua, mai ni fua, e lo ma fau. Ia a whapewhea, o te talo le nganga, o te talo le ma fau.
o te pese le nganga, o te pese fo i le mafofau. Amen. You can pray in the Spirit in tongues, and you can sing in the Spirit. Amen. Sing in tongues. Ia, ma fai fo i, ele fua, mai ni fua lo mafofau, e ma Ele toi ele malama. malama lava, e te loa, o mea lo loto ia le tua. Amen. O mea lo loto ia. Hallelujah. There is a depth that the Holy Spirit wants to take us, take Amen. us to. Mai o lea lala a whai atu le Yeah. le testimony le uli, peina ani nai testimony lava se lua, e whaasawa atu ai, ia I loa ai, e tāhua mea ia, Yeah. o Me mea mo- lo loto mea me moni ia, mea ia. o mea lilo lo mafofau, Amen. a lea tua lo ia le poto uma ma le ma te sau le tua, na te sila fia mea, ma ia, tai e tātou, e pray in tongues, ta talo mai le mea lea, tūlanga leo le au o mai, a wai lilo lo mafofau, e ngata le lo tangata, Yeah, a o mea le- lo loto ia le tua na o ia sila fia. Amen. O loa, a o ina tātou le a o ngale ala i Songpole International School of Ministries. Sa i se whai au ingoa Dr. Kiel. Sa whapea na umase tasio mafutanga. I maulunga se me sa whapea nei pe maunga. O le anga I mai lai lalo. Ia o le wala le whewhi pungsa. Ia o na umailola ia tanks mai ia matalo. Mai si ona whalitua fo I le lamalanga. Wa whesi mamau mai o mele anga I mai upungsa le via. Ona mai lola ia, fai foi fo mai lalo, o fa ta fale ven. Ai to tolu tama ia e tutu tu la wala mo so swat. Le la te fa tu lola ia Dr. Kiel. A le tanction fa tu. A fa mai lola ta lo fa tu. Ta ho. There was sense for Esi, in my spirit. ia le mele. E ile mele au fa tu au fo le lo wa ia tu lo wa ngale tu ta vale ia na o ale. Ia pele ele la ngona foi te pe o fa fonga mai ne o me lilo. E le ilo le me tatou wa ele ulo atu me atu tup. Ia na o ala I. Ai fa mai la le so ai sa va I newspaper. Fa mai sa ese si tava le ina muli mai ala ua. O mai lo tu I la wanga le. Ai fa mai o ina o le fa si o ti ai si ngari le muli mai la tava le. Ana tu o se so E te lo e me lilo me te tele tatou tele lo atu le nei mai taimi. Lo ainga mo tatou soifuanga lo ia nei. A lo lo la le no Papatisoga ile nga pa ia matau le foi la o me lilo le malo le langi. Se fai lo mai langa e a mai le nganga le ngana ia te o te tatalo ai. A wa le ngana la le ele o mamla mai ma fau ele o mamla mai ti apolo ala mamla mai le tua. E tatalo sa o to la le nganga le upu ia fa le o mai. Ile ngana e tele uloina. A wa watu le nganga le upu tonu ale. Se Itali mai le tua matali fo ele locality so prayer ele ma fa una tali mai le langi pe ale ma fa no so ta ya tu le la lo langi le e o lo ta tu talo le langi mai le nganga pa io le tua mi ngoi mai lo le langi ai sa wa fa langa le wa ele locality le po o le wa fa tu la fono ina me umane o ma fa loa o no o mai le au le tua ma fa pe mai lo wa tali lo wa fine o le o ya ta o le tadi a wo te po le sa e tele iloa a le sa ta talo mai ai Amen. Amen. You know, le nganga pa ia, sa mai Yesu, iana o so, o te le te ta ua o tō, o auna, a le la ta o tō, o wo, Amen. a wā, e le ta ua e le matai, iana au auna, ia mea, Yes, ia mea, Wala o auna I la tau. Ai na ona wo, Amen. ta pea, e whapena umale whanau nau o le loto ke riso, ina ia a vea le nganga pa ia lea, le persona lona tolu o le tua, o lo o fio te tonu o oe maau, o le fesoso ani, ia a vea matata wo, Amen. ele o se wo, fo ile se ilonga lava, alu le fia masina, fatoa e tapa I la wo, a wai o tatou matata wo whapena, e o casual friends, o wo fo ie, se lava e tala noa iai, A to fita wi lo pe ko update ta me ia wa le wo. Yeah. E foi lá o wo, they're very close friends. Amen. Like e te tala noa lava iai, I aso fai so, I aso uma, e te tufa iai, te wha soa iai. Mawhatianga, Mawhatianga, amen. Mawhatianga,
o ani me popole ai, you share with your friend because he's close to you. E mana o ke riso e whapena o le nganga pa I o le tua, that he will be a friend. Amen. A friend to us. So close. Hallelujah. E so umai te tala noa I ai, o so umai te whaalango lango e lan te inga. Amen. Ia, o testimony lo na lua lea, leo te whitala noa tua I le nei, a fiafi. O le sitina lea, she's an actress. O ia, o le teine, fo tamaitai, a foi nei, act foi le lei. Yeah, mo tifanga. Tifanga, isi. Whamaila I nai California, whamaila lantala, po ua lua tau sanga taluai, lua fesulu walu, whamai sa tupu ele mu tele lava I nai California, se vaenga I California, I se vaenga o LA. Whamai wa mu mai le lunga I le afu I nei, I le monga, wa sau I lalo I latu wa la vea uma lava ia tua oi ia, o lalo I mo fale ia residential area ia fale o a inga bisinisi wa halu uma fale o ngai le mu lea ai na le mena tupu I le tamaitai lea whamai pe tasi male afata sanga talu ona tupu le mu lea ele I le mu sa fata we love le fo lea beautiful house langa o la ma faina mata I YouTube ile 700 club na interview mai ai whamai la na tala sa foine sa ma mafa lava I na loto ina uma fata le fale fia la tu ainga ma tango fia le fale e ei foi ma fale tu ai ia solfanua tu o la ku stables so ia pa uma pa e fale la ainga le tamantua sa fa matale tatu e kalesia Amen. Yeah. Tala noi ko I mele o le nganga pa ia I mean Papatisoga le nganga pa ia so fa mai la le tala le nei tamaitai sa foine ma failo na loto le I malama po le but e ia na me ba tu le nganga pa ia pe ma mafa it's like ele o se leon falo ai e pa wala mea e pe e ma failo na loto o na fale ma le la tu fanua ia na hale la ia le fai ta talo fa mai oso lava o te tatalo ngana wila ese te talo ngana ese ia te le malama lo mafofau ai fa alongo atu pe uma mafa mai lo na spirit lo na nganga ia ona te talo lola ia le ngana ese fa mai wa halo isi aso wa mai lo papa o tusi ai foi upo le fionga le tua fa mai o tusi ai ona halo la ia tutu I solo I tua oi boundaries o na fanua fa mai wa halo tusi la lo fa pea no weapon formed against me shall prosper o upenga uma e fai e tauma e le manuia o fai tauma le fionga le tua le I le salamo I le sultasi o te nofo le mea lilo o iai le sili ese o te mau I le paolo o le ona le malosi umalava o oe le li ie o lo umalu oe malo u olo e fai lo fa maoni ma utali pupuni and so every day fa mai mo le tau sanga male afa o fai al mele fa maoni le nitina ma tau tala la ngana ese matatalo ngana ese ma fai lava na scripture ia I lungo lo na fale ma lo na fanua tua oi fanua fa mai wo lo pe tasi male afa tau sanga ai ho lo tau sanga le fai ui ua lua fesulu walu ai piki mela na fa nau mai le onga ai va ai atu loi lunga o le mau wa nga I mai le mu io o kani ao asu fani asu foi lele o lo pusa mai lunga fa mai sa wale afi wa mu mai fale wa matua I tele le fefe o tangata na area ia fa wa loi o le mea tonu lava lea lenta talo ai fa mai
wa ave tapena inga wo mai leo evacuate o ese tapena ese mal fanua ma fale tu uma me uma o ese ia wo ese loi fale o ma le me wo ia fa mai fa ia tu lan fana tapela TV o mai tatalo na ina no filinga shall I pray or shall I panic o le a o tatalo pe o te popolo ma o watu wale o shall I be in fear or shall I be in faith Amen. pe o le a o fefe pe o te tu le fatua me tapel TV o mai tatalo wane ia faina tato fatua i asuma ma mea lau solo uma i le tu uma leo atu maunga ma lalo i valleys me o ipisinisi ma mea uma ia fa mai uma loa fa mai loa le fasala launga i au fia e iwa yaso ia nei vai aso tua nai o le ama fai loa na tu e asi la tu fanua ma to tino fa mai e la tu ta avale vai atu i le uli mai o le mu ua matua i mu lava to the ground me e ui mai le ta avale hinga i pasi mai e o e pasi mai le awala o fale o ta avale o mea to tino nei tangata o matua i liu e fu malava alu atu i lunga le maunga ngai atu le mea latou te iai mai wa ai atu i fale o latou neighbors pasi mai lava o le ai lava o liu e fuefu o mai loa i latou fanua fa mai male wa ai atu o le paha pae o lo si o ina i le latou fale o le fale pae te lea latou inga o sau lava le afi o tonu mai talhane le paha tūlo i ngā male afi, o le aima se mea o lona fale, o le pā le si o le fale atoa, le aima se mea la fale anga ina, o le mana le nā le tatalo, o le mana le nā o le tatalo winga ese, o le kako connecti le nganga pa ia, e so o tai le nganga pa ia, ina ia puipuia, ma ia whai al fina ngalo le tue i tatou inga, pa mai o se mea, moli mautele ma se mea whai wā venga le he tua i lona hinga mai rātou I say because they prayed through the prayer of protection will cover mo ufi ai rātou Amen. E wa vai iai o mea ia le o mea mo ia mea o le tele tātou pe ngata le tali e ino le li o Yesu Keriso ona umai lole i le o ro i le mana matautia ua fo ia ele mana o le e fa pe ona vai pe fa ia ina le kalesia o le mafuanga le na mai le nganga pa ia ina e fa amaro si ta tomata to lo atu le si o manga le nganga e matautia le me o lo fa pe ona va no available mo ila tau man to foi o le toto ke wiso lunga sa tauro e fa mai nei le malu le tatou a wai le mafai ona fio mai le nganga pa ia tonu ia tatou se va na o fa mai na lona mal le la wa fio mai le la o fa ia na nga luenga le o le fa ai lo me lilo i o le mano le tu ia tatou mo fa pe mai ia tatou tu lai o te fefe le si o manga ma le leo le larolangi o lo ia le si o manga o le nganga tatu te tua i le manu malo tatu fa atu tatu fa la talata te amen your spirit connecting to the Holy Spirit of God ele se voe tu mamau se palungo lango yai amen but amen you know the voice of the Spirit you can hear the voice of the Spirit te mi uma tatou uma lava te mi ufa la talata lis te mi foi te mi tu mamau ma fai lava me pisi ai tangata ma but se lu itau mo tatou uma lava ina ia falango lango tai tatou le tatou o persona le tua le nganga pa in us ai le yo atu la fa i un tatou a fo tatou onga le nei tu as mo le fia ye lo e ye me tawo po me ona tatou foi ina I papatisoga nei tatou le nganga pa ai se e le to ina na ina me le tua
le mana o le tu e fio mai o le fai ina la nei kalesia le na fio mai le nganga pa ia le ina i fa alo tele ina le kalesia ma fa me alo fa ina le kalesia ma i fa pena tu la me le kalesia e pe ona fina ngalo le tu e fa no longo foi la me e to lu mata fa yo la la fa pena e fa no longo mai ai yo no so so ia tu le ia te le ne fia fi ina in fa on papatiso ina ele nganga pa ia ile nei lava tu aso fa pe on tata no atu nei lava mta u fa ma nui le tu ile fa fo le la fa i u tata maftanga po tata onga me mo lava e yai responsibility le tua God's responsibility ol matafa yo le tua ol matafa yo le nganga pa ia and your responsibility tato ia lo fia mo mia baptisonga so e matafa yo le tua ol matafa yo le tua na te whaatu tumuina i tātou I le anganga pa ia. Amen. Ngā luenga lua fo I poe wha. Ua whaatu tumuina fo I lātou I le anganga pa ia. So o le atua na te whoa I mai le anganga pa ia whaatu tumuina I tātou e pei o na whai mai le ngā luenga lua. Amen. Rona lua, the Holy Spirit's responsibility, pol matawha ioi le anganga pa ia, whamai, ua whoa I mai e le anganga o le ngangana ia te I latou. Amen. O le nganga na te whoai le ngangana ia te oe. Ia te au. Tātou o lo fia maua le Papatisoga. O lona tolu, o matawha ioi tātou. Our responsibility. O tātou e laa I le whaatuatua. Mua fua o na tautala I ngangana ese. Amen. Lua ele I whaatautala, ele I tautala, mai le nganga pa ia le ai. O leo lava, o le au soo, o le leo oe mahau, tātou te whaangangana ina mai, ia le ngangana le ewa tu le nganga pa ia. E te whaalongo e le o tātou mawhau, but o lo spirit, o lo wanganga, e te whaalongo atu po o le ngangana, po o leo, po o ni, leo, po o ni language, po o ni, syllables o lo mai le nganga pa I te toni te oe na tangola ia whaangana mai whaaleo mai I toro morobo I numusu I te ora paia o oe le e te tautala e le o le nganga pa ia o ia watu ngangana te whaalongo I inside your spirit ma e tautala mai o mea umalava I whai al whatuatua. Amen. So ni mo e lo mo mea Papatisoga le nganga pa ia. Mo mua, ia mautinoa, wa e talia Iesu I to tono lo loto. Whamailinga aluanga lua tosu malvalu ina ua fesili ia, e tangata ina ia I laso Pentecost. O la ne lasa mato me whai. Whamailo na tala e peteu. Whamai ina salamo ia, ma Papatisoga o to umal swafa Isu Keriso. Mo le whaamangaloina o to wangasala. O na mawale o to wale mea fo I fua mai. O le anganga pa ia lea. Mo mua, o le tatou salamo atalia le li o Isu Keriso ebe mo tatou li mo tatou whaola. Wala au le tua e ala na Papatisoga. Whai mai le luka suma tasi whai pu suma tolu le nei. O tau wha peo na leanga. A whai woilo o tau na watu me lei ma o tau whanau. E le sili eo no fo ina mai lo o tuta mao I le langi. Le anganga pa ia. Ia I la tu o le atu ia te ia. Amen. Le lau e whaafonga mai mai whaangono mai. Le ai e te wala au I le atu. E te o le atu ia te ia. A wha pia e te fia te lia le afo I le Papatisoga le pe le na whaangono mai nei. E le ngata o me wha maunia mai le fionga le tumu fitale nga le li Isu Keriso. O le ue whaafonga mai moli mawola. A le fo ua watu ta iala. Le fo ila wha so atu ia te oe. I matawha iau ia I tātou. O le sita ngata e whate tari le ai. E le sau le nganga pa. I whangangana oe. Pe te tautala mai le ai. E fo ia te oe le ngangana. A oe te tautala mai ai. Mai to tonu e sau mai to tonu ia te oe. O le mele o te whape atu ia te oe. A whape o ele e te momian Papatisoga le nganga pa ia. Ele o se mea e te e whengata. Pangwa le mea. O lo whatu tu e whailo. Loto mai tadia le li o Isu Keriso. Mai e loai. E tele I o mea. Te tele ma mea lilo le malo le lang. E te tala mai ai tātou. I le taimi tātou te tadia. Ele Papatisoga le nganga pa ia. Nā lo whape I lava. Whate tai me le talo lea. Ia ona whaaso atu ele. Ma wha mai ai tātou a onga le nei a fiafi. Whapea o ele e te fia mo miel Papatisoga le nganga pa ia. Nā lo mo ini lava le mea o iai.
I mai whataitai upo le nei te talo le li ia lo watua. O te wala au ia te o Yesu. Papatiso mai ia te au ilo wanganga pa ia. O usala mooma le liu mai ia wanga sala uma. Whaapeni tapo inga sesema ni ngaluenga whaatau la itu. Ngalue se na afia ilo tangata. Whaaftaitele Yesu. Amene ma amene. Te mau whaia le nei te salo ma le mātou loto te tonu ma le nganga whaatu tua ia te oe. I lato umo nauna watu nei papatisoina i lato e ala lo nganga pa ia. Whaangangana e oelo mātou tua le lei ala ia te oe nganga pa ia. Le ngangana e wha leo mai i lato. Ono swafo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Uma le whaia le nei te talo. A tonu e tele o mawaina le temi nei, ai pe ona e whanongo. Na o te talo fo i le te talo. Ma a mai ele ngangana e tia. O ngangana na le lewo te talo e pe ona e whano mai. E ke le mama mashi o lo koto. E ke le maka. I koto mashi e le te. I ngelere. E le malama ilo mafau. Alo sa mai to tonu ia te oi a wa upu ia wa mai le nganga ai fa leo le e oi e ala luta tala mai fa manu tele le tu ia te oi le nei aviavi a fai fo e le i mau e oi i le taimi le nei au ane ia vea ma mea te fa vai te amen le ai tama whai lava you know, wa ai notes ia, wa ai whai upo ia na tau atu, ia te taritonu ai ma whai tau ai, ia mai wala au atu lava i le atua, because o ia, ele o se mea te tau wole i ai, wha mai o le mea fua i fua, a wha pe fua i atu sa o mea lofa ia le uli, fua i fua, ele mwhaina wha pea, le atu ai, au mai lo mea lofa, o te mana o le mea lofa, le o te mana o, le ai o le mea lofa fua i fua, it's yours, amen. You take it by faith, amen. Ele la, o nisi fo e moni mau, ele i mau le te mile sa fa ile te talo le, fa pena fo ia wile i mau le te ele o te minu te fia alu te fia fa longo o ta, o le si la mea fo le pe te fia fa te le si, le ele sa ono lo fia fa te le ai ono lo te tonu ma lo fa tu i le tua, e foa i mai ele nganga, le nganga pa ia le ngana ia te oi, o na matalole pe na te tanu atu nei, e ia te oi la, a uma nei na vai, e te tau tala i fo ia, e le fa pena na uma te mine, o le Papatisoga le nganga pa i fo e tu le nganga, e te lua mafuta e ma le nganga pa i, o wa te tala noa i le ngana le, o le fa leo mai e fa leo oi, ala ngana le watu le nganga pa i fa pe a te li a fine, yeah, that's it, mantu fo tato, e le tau tala tato whana, le fa pe atu, tau tala mai, ya le mai tau tala mai, nganga o mate o waku a matatasi lua upu abe o pati, wala inga sa, ale wanga ngana mai, o le ua malama o me lilo ia o la malama le langi mafua i me tato au fisota i atu i tato i le tua ela le mana le nganga pa i whamanu ia le tua i ate o le nei fiafi la ngona wha unga nei fiafi malu le tua ona o mea e o mea le tua o mea lilo le malo wa tatala mai mo i la tua i tatonu mo wha tua wa o whanau i tato le tua whanau pele le tua whamanu ia tele le tua i ate oe tato ngā luenga ma le ka le sia wha malo le on sai wha aftai le tua lan pule wha sol to so i fuma so mātou wola. E fo mwhai ona maua maile nei tūlau, ia po nei fo ia onga. Ia, mwhai ona whape atu, o lunga lava la fionga le atua lo tātou whaso atu. Ai lo ni manatu po ni a onga se e kalesia, e tātou te o upo tātou li whao. Lai whamanui e tele le atua ia te o, o le swafo Yesu. Amen and amen. God bless you. We love you. In the name of Jesus. Amen and amen.